Presiden ke NPP Meghalaya uba Preston Tensong hinne ka sing thoding ulapit bina ba Dr. Ampareen Lingdo kan yakhunya ke MP Election Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Ke NPP hakne ka Kynthei kala se ki kertong Kynthei ban yakhunya ke Election Lok Sabha hajala. Ke Dr. Ampareen kan yakhun na Shillong bat ke MP ke NPP baminta ke Agatha sangma kan yakhun biang na Tura Parliamentary Constituency. Ulaong bagani kajing penbena kade hadian balayo ya kajing menjur na National President ke NPP Conrad ke sangma ubadiru menteri rangba kejala. Uba Preston ulapin pa ya kajing skam jingmut bakini ki kertong kinjom na marba ka seng NPP kade ke balayo khor bon vote tam ha ke election MLA ke balayo. Te hakan ke janmit ngasung bahalan. Pentip Syafi hadin bagi layo ya ka approval na ka party high command na honorable President Jong ka National People's Party ngakwa ban pentip api ba ngakwa ban penbenah kan ngapor ya ki kandidat MP Jongi na kabentakan ka election MP ka Shillong haw araja aku sao ka banengkong na ka Shillong Parliamentary Constituency ka party kalarai ban penyeng ya i Dr. Ampareen Lingdo ibalong i MLA badru i minister nangta nampo Tura Parliamentary Constituency ngilarai ban penyeng biang ya i Mrs. Agatha sama ibadai i sitting MP Jom ka party ke jom na kadang ngasubaban tim Syafi kanan ba ki pait ba jom kini atli ka siru ki tip ya kini ki official candidate ki jom